mushenzi we genda himbiriwe none wa mushenzi ukunda ukaje umugabo nkanje nigaburira ariko baje nukubundi ubusha Mjinga katika wajinga hapa duniani, wewe ni mjinga namba 1. Yaani unasimama kama mwanaume kumbe mjinga tu. Sanza, wanhinye. Urasizesha. Urasitse. Nukubera ufise imodoka. Nanje nzoza ni treni mu rugo iwanda kugongesha treni ayo maguru nzoya yatura nzokugira nk'amatafari treni ntuzoyisiga akaduga nawe gashobora gusiga treni urumva wa mushenzi nzakwereka ico ndico je ndi umugabo ateye ubwoba Mr. Jupiter Jason nzakwereka Ibi ni biki? Hey. Je ndabona bitoroshe. Aha. He mugabo. Ko jewe nzi wege wambaye neza. Reba ngene usigaye umeze waci nibiki vyabaye. Ihirabe. Umutwe wose nubucafe. Waciye. Ubucafu bwose. Urikora nababara habaye. Mata ibyabaye ni byinshi urumva. Nibiki rero. Je ndabikwiganira tugeze muhira. Okay. Anyway, narinje kukubwira dutahe kugira uje gufungura. Ibiryo byahiye. Vyahiye. Kize neza. Tugende kujya no ku. Imana aho yinyegerereje uno munsi ndaje kuyirondera uno munsi simva ngaho utambwiye uri Imana kuba naragukoreye igihe kirekire ntarahumva ijwi ryawe uno munsi ndagukeneye yego
Okay. Vuba, mwanya ukuramerana kandi mfise aho kundaja kuko ni benshi bandindiriye kugira ngo tuvugane. None mwami ni patero ndayihure. Oyaye, ariko biravuba. Teste ngomba kubanza kunkorera kugira ngo ndabe kunkunda biravuba. Okay, sawa. Okay. Imbere y'uko tubandanya n'ibikurikira, ndagusabe ubanze nkukumbagaza ngaho hasi kugeza aho ndakubwira uhagarikire kugira ngo mbone iby'ukuri kunkunda. Okay. Sawa. None mwami ubwira abantu bikumbagaze hasi uri imana nyabaki. Jewe ntabwo ndi amwanji ariko bantazira mwirabura rusufero atanze isi n'abayiriho bose bari mu kiganza cyanjye. Yo natangwa kugukorera ryari? Muzi yuko abakorera leta bose bakorera jewe. None ndetse kugukorera byogenda gute? Ndumva yuko ntushobora kugukorera. Ndagufata ubu nyine urava ngaha nuko ndakwica kuko bigenda bifite ubushobozi. Rero vuga kimwe, urankorera cyangwa ndakurigata? Oya jewe singomba gupfa ubu nyine ngombe. Oya ndemeye kugukorera kandi ndozana benshi ariko ndeke n'amahoro. Fata utwawe ngaha wamenye Oke sawa reka ngenda ngiye kubikora. genda sindakurigate ishavu ritaraza genda iruka sindakumare iruka genda Jambo. Jambo.
Habari? Nzuri, takwani? Salama, tunamshukuru Mungu. Nikusaidie nini? Samahani, nilikuwa naulizia kama mami anaishi hapa. Yupo. Okay, vizuri. Naweza nikaongea naye kidogo au? Ndio. Okay. Sasa. Unataka kuingia ndani? Hapana, siingii ndani kwa sababu niko na wai. Sawa, hakuna shida. Umesema naitwa nani? Pastor G. Mami. Yes. Nzuri. Habari ya masiku? Safi. Okay. Yes. Nafurahi kukuona tena. Asante. Hapa ndo kwenye huko? Okay. Ni vizuri sana. Nafurahi kwa kuona kwa sasa uko na sehemu ambapo naweza nikakutafutia. Address ni. Ndio. Sasa nikawaona watoto basi niwasalimia hata kidogo nao pia. Kwa sababu sikawii, nitaangalia nyingine siku nitakuja kuwasalimia vizuri. Lakini leo nilikuwa napita tu nikapenda nijue sehemu ambapo mnaishi kwa sasa, niwasalimie afu ndio kika naweza nikasalimia watoto hivi. Naweza waita. Haya. Erika. Ngomora mse anko habwira princess muzana. Princess niko ngaha anko yaje. So waje kuturaba. Nilikuja kuangalia. Naona sasa mko salama. Nilikuwa tunakuja kuangalia sehemu ambapo mnaishi kwa sasa. Alafu nitapanga kuja tena kuwasalimia vizuri sasa, si ndio? Na nafurahi kuona mko vizuri hivi. Sawa? Okay. Sasa basi ni wa ya kwako hii. Nawe ya kwako. Asante sana. Okay, sawa. Mwende sasa ndani, si ndio? Nitakuja kuangalia. Asante. Okay. Sawa, nafurahi kuona watoto wako sawa. Ndio nasikia niko sawa. Asante kuja kutuangalia. Na Mungu akubariki. Nilikuwa huko kwa bwana wako. Lakini alitaka kunikata kichwa. Kwa nini? Kwa sababu yako tu, kwa kumwambia kitu ambacho alikuwa anakifanya kwa ajili yako. Sasa acha mimi nende, alafu nitapanga tena kuja kuangalia vizuri au nitapanga tukutanane sehemu, tuikae tuongee, tujue ni kipi tunaweza tukafanya, si ndio? Sawa, mbaki. Asante sana. Mwende salama. Sawa. Urababaye? Ariko aragira namwe mace. Urabona ukuntu uriye ubusa. Sorry brother. Oya, bace bibazingura babaye cyane. Tena gira ko wababaye. Ndakubwira ko uruhira ubusa bace. Action. Mr. Jupiter, wewe uko devo. Sasa action. Damaga. Lakini angesema Aisha sema unatafuta nini? Utafikia sema nini? Akitoka tuna nauliza Mufati. Nataka kwa mkamera.
Behind the scene, we are filming and you can hear this noise, so we can't continue filming, guys. Have fun. Yeah, that was me. I'm filming. Behind the scene. You can't go more. That's mommy. Wait. There she is. We are filming. Noise. Behind the scene. Don't Ingawa kusalikiwa ndakyoherwa Okay, no hey, hey, Hivi nishageuka mtangazaji. Habari yako? Mzuri sana. Wazima? Kidogo. Hii movie unaionaje? Iko utamu. Kweli? utamu kama nini? Eti utamu. Kama Asali ya nyuki au? yeah. Icyongereza Kiswahili kiramuheranye. Usivuge Kirundi. Swahili sina, English no English. Na Swahili no? Na Swahili no Swahili. Just Kirundi. Welcome everyone. You are welcome. You are welcome. You are welcome. I wish I could show you the camera I'm using for. Okay, I consider Burafi. Oh, no, Kupeleza. So, ushirika makakala. Shaka usemu. Kubera urukuragira. Nuraba ngaho. Turaba hasi. Wirabira kuhani. Hi, Mucho. Allah. We are doing behind the scenes. So, hug you. Action. Ako waje kuturaba. Kuja kuangalia. Naona sasa mko salama, eh? Okay. So, sitaikaa, nilikuja kuwasalimia, alafu tapanga siku nikuja kuangalia vizuri, si ndio? Sawa. Okay. Wewe fanya hivi. Cut. Ngoja kidogo. Sijui. Sinzi. Okay. Wera aho. Yep. Zuba ni ryinshi. Hapo. Ukisimamia. Au bakia hapo ni one. Yeah. Nao wakuje. Kwa chini kwa action.